अहानबदा मरुइबा पाउ PUCL की रिपोर्ट की मायोक्ता महिरोई सिंगना पाकसना खोंजंग चंगसिनख्रे Human Resource Development दा होंगलकली बसिंग हाइबसन नोंगमगी ओइबा नेशनल कॉन्क्लेव अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा पांगथोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंगी खोंजंग हंदोखरे WY tablet KG aniga gram chahunga yankhai ga tarif ka konana mioi ani fagale Kurumjari ISTV bu meeting tabiri bu pumnama putaram nokjari hauji pau sadona pisari People's Union for Civil Liberties PUCL na hauzik Manipur da chathariba Irangi matang Independent People's Tribunal amani haina puthorakliba report asi miyamna yaba ngamnoi report asi handokadabani haina ngasi Thawal District manungda leiriba Government College sing Waikhomani Girls College Thawal College amadi YK College ki mahiroi singna magi college gate mamangda pendaba khongchang changsinkhre Kokomi Students Front ki mahiroi singna college ahum asigi Students Union ga punna khosanaduna chathakiba khongjanga duda mahiroi singna PUCL gi report yaninge PUCL na Manipur gi miyamda लाले हाइजे गदबनी हाइब खोलाव क्या लावबगो लेनेना PUCL की रिपोर्ट मई थादना पेंदब फोंगदोखी मागी कॉलेज की गेट ममांग द चंगसिन की बखोंगचंग अदुदा WMGC की जनरल सेक्रेटरी ओक्रम सुनीति रानी थवाल कॉलेज जनरल सेक्रेटरी ओक्रम सूर्यकांता अमदी YK कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी खुंदोंगबम राजू न फोंगदोरपदा चही एनी हेंजिलकलबा कांगलुप की इरांग असना मियोय क्या मा मयुमदा लैबा फंगददना रिलीफ कैंप सिंग द लैनरी मणिपुर की मियामना असुवान लैरिंगै चेरस PUCL ना नाकल नामदा तोंगसिनबा रिपोर्ट अमा फोंगलक्तुना मैतै सिंगबु अरानबा ताहन्नब होटनाबसि मियामना याबा ngamloi mahiroi singna PUCL की रिपोर्ट असिगी मायोक्ता लैगनी हाइखि PUCL na nakal ama khatang da yengba mityeng da yamna maitai bo aran bata han ba mityeng oina phonglai ba report ase akoi ya jengte mahiroi ma oina akoi su tholari ba irang siga mai reina akoi awaba mayam ama thengna jare sigi mathakta aran ba report ama akoi maitai bo aran bata han bo oina phongdor liba ase akoi yaningde kanglop ani gi rang asida maitai na लाना सी हौबनी हाना हारकलिबा PUCL की थवंग असी यानिंगदा फोंगदोक बोइना महिरोय खुनाई नसु यानिंगदे हाइदुना मीडिया की मफमदा यानिंगदबदु उचाबनी अकन नामते येंगलगा अखोगी बाइस ओइबा रिपोर्ट अमदा इरांग असी मैतै सिंगना हौबनी हाइबसी युमफम यावदबा नकन नामते येंगबा वाफमनी मरम अदुना हाइरिबा वाफम असी अखोय याबा ngमोय वी आर स्ट्रांगली कंडेम PUCL अदुना मखोयना फोंगलिबा रिपोर्ट असे यानिंगदबगा लोइना चतनबा यारोय हाइदुना ngasi अखोय मै थाजोक्तरे कुकीना मैतै दलंदाबा होरकपदगी थोकलिबा लानसी PUCL कौबा लुप अमना मितैना इम्फाल दा हाना होरकपदगी कुकीना खुमलकपनी हाइनो रिपोर्ट अमा खोंगकपा हंदोकनबा मणिपुर लेंगाकना मीटिंग चंगो हाइना जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे सरुग्याखिबा सिंगना PUCL की रिपोर्ट हंदोकदबनी PUCL ना लाले हाइजगदबनी हाइनो खलाउ लाउखिबगा लेनेना PUCL की रिपोर्ट कॉपी मै थाकी महिरोई सिंगी तोखाइबा फोंगदोरकपदा PUCL कौबलुप अमना अरानबा रिपोर्ट फोंगलकलगा मणिपुर लेंगाकना तुमिना लेसिनबा यारोय रिपोर्ट अदु हंदोहनबगा लोइना नाकल नामतगी ओइबा रिपोर्ट फोंगबदी लाले हाइजहनगदबनी हाइखि 2023 की थर्ड मेट की होरपा अखोगी कुकी अमसुंग मितै की लान से PUCL ना अखोगी अरानबा रिपोर्ट फोंगक पाइ तारे वन साइडेड दा खतंग ओइरगा असुम थिजन बिगादे अनिमक येंगागा कनाना करी सुमिनो हारगा गोमेना जो मसी तुमिना लेबे यारोय सिन कुकी नार्को टेररिस्ट की जुफुट यावे अथु मतमदा गोमेना असि मियेंग चंगबियो असिदा चंगबिरत्रगदी सात्रगी ओइबा अकनबा इहौ चंगजलकनी हाइबसे हाइजर Emerging Trends in Human Resource Development haibi hiramda nongmagi oiba National Conclave ama Manipur Institute of Management Studies MIMS MU amadi Indian Society for Training and Development ISTD Regional Center Kolkata ga punna khusamna Manipur University gi VC Court Hall da pangthokre ISTD New Delhi gi National President Professor Atul Saha MU gi Vice Chancellor Professor N Lokendrana Indian Society for Training and Development ISTD Imphal Chapter hangtoki Tharamadida MIMS MU की Director Professor Pravakar Laishram, ISTD Kolkata की Regional Vice President M.K. Burman, Andhra University Visakhapatnam की Professor of Management Professor N. Sambasiva Rao, Research and Development Cell MU की Director Professor C.S. Bohol Maitei, ISTD New Delhi की National Vice President Atul Sharma, ISTD की National Treasurer Navagana Pani Amadi, ISTD की Past National President Dr. Nataraj Ray Susarkyaki,
Organizing Secretary Professor C.S. Ipohol Maitena Human Resource Chakhat Hanbada Achobo Mating Oigadoriba Hiram Singda Training P Nabahonabada Centers Nahena Mating Oiragani NEP 2020 na lakpada Academia Amadi Industry Ani Sida Punna Chatminaraba Matamda Hogalakliba Nahasing the Tongan ba Phil Amadi Skill Development Yauna Startup Ki Scheme Singda Junction Duna Chakhat Lamjel da Hena Yang na Kumang Yaushinba Ngamhalagani Haiki. And also we'll be envisioning to have a whole chapter of this Indian society for training and development. That way, the need of the hour, the integration of academia and industry. The industry-academia linkages, which is one of the most important agenda in the NEP 2020 that can be fulfilled, and many of our young boys and girls studying especially in management, commerce, economics, engineering, computer science, and other professional courses like mass communication. Professor N. Lokendra na Artificial Intelligence AI lakpadagi matamgi matungina thabak thoram de hena laihalakliba si singnaduna tungi mirol de hena skill development lehenbagi tangai fadaba lakli masdai khoipuna khusamna na hogalakliba na ha singbo hena haithoi singthoi handuna chakhot pakhunai mo ohenbada saruk yamina si haiki. It has evolved into a strategic area that shapes organizational culture, drives innovation, and builds resilience. Today, the business landscape is changing faster than ever before. Digital transformation, artificial intelligence, the gig economy, remote and the hybrid work model, and the multi-generational workforce have all redefined the role of human resource management. Some of the emerging trends of human resource management that are shaping the future of work includes Moirang Kendra Apun Balupna Tha Sigi Mangadagi Kongjang Changsingani Lautoki Batu Matam Kara Yaitokle Hari Mamang Thagi Kunda Moirang Kendra Apun Balomi Sinmi Lup Amasung Nupi Lup Nasindana Moirang Turenbam Laikai Mandop the Bishnupur District Sigi Lomi Singapulaga Handaki Rangasna Sohalaba Laufam Sing Kannaba Amadi Kukina Ushin Kiba Maitegi Laufam Sing Kukina Mapu Saduna Lau Palibasi Taktokinaba Amadi Lau Pan Bangamdana Ladiba Maitegi Laufam Sing Lau Pan Bayahalu Laufam Sing the Ising Yohangadaba Sing Kukina Tugai Kraba Itai Lokong Sing Semzin Sazin Biu Lau Ubayadaba Laufam Sing Gifam Tokpa Compensation Piba Horam Laga Lep Kibasi Bibi Naba Atuba the process to Biu Haiba Haiba Singasi Ta Sigi Manga Fabagi Manunda Tabak Oina Pangtok Trabadi Lomi Sing Namakal Makaki Kongjang Changsilagani Haina Chief Secretary da Kanghan Kibani Mamang Thagi Kungani Panda DC Vishnupur Puzai Langbam Amadi ADM Opendro Yauna Lomi Lup Ka Khanaraba Matunda Yanaba Mapurakpadagi Kongjang Adu Matam Kara Yaitokle Haina Moirang Kendra Apun Balomi Sinmi Amasung Nupi Lup Ki Secretary Lakshangbam Manglem na Fongtorakli Kanglup Ki Irang na Maitegi Sasan Kya Hatkiba Singi FIR Chalaba Lomi Singi Amadi Ising ichang na maram oidana mang takhan kraba yumkai amadi laufam singi compensation atuba matam da government ta iba chirol thaduna scheme oina puthopi dana sanction to bina bohot na ba haina su yana kiba sing thabakta atuba don thopi haiki hojikti DC pujai langbam amadi akoi ki edem yauna koi khanara matungda hajik lomi singi like process ko demo hajik sinba lore tang hum bhawgi manungda hajik le hawgudo chinga ji thadok le aduna 2023 gi lebedu hayeng dagi amuk thadok ba hawrani aduna koi lomi singi si ningbu thungalani amuso lomi singi apa amudo koi honna binarasi haidana koina chief secretary de pi giba chiron sing adu amuk DC pujai langbam khanara matungda koi gi ese jajan sanction gidi hanya toromodo koi lomi lupna ngasi degi ye thokchare matam kaktana aduna yarabri government so lomi gi puning jingsin biraga hariba lomi singi ning thongan binaba haina so lomi lupki me kai degi kanganjari Mifamadura Saruk Yakibi Wangu dagi Amon Brojeshuri Kobi Amana Mathangi Lakadaba English ngani kunga tarugas dagidi Hozik Fawba Sagang dagi Chankraga Chingya Nakna Ladiba Maitegi Lofam Kya ngasi Fawba Law Ubangam Dana Ladiba si Ubayanaba Atubada Sinbiu Haiki
Youth Against Drug and Alcohol Manipur Yadam FGT amadi BSF amadi police ki apunba kangbu amana ngase ayuk anganbada lilom hangam thabi da leiba makak mayum mushraf ko miyoy amagi mayum da thibu humba ki thabak chathabada WY tablet kg aniga gram chahunga yankhai ga taret ka konana mushraf amadi mahaki loinabi ruhani fagat pangamle makhoi dagi drug sing adu da natana sel oina lupa lak ani lishing mari ga chanipan amadi mobile phone taruka konana fagat pangam kibani makhoi ki mathakta lilong police na FIR malokhatuna Tizin bagi thabak chathari hari. Manipur ki Indian Institute of Information Technology IIT ki graduate loikraba mahiroi sing thabak phangbagi chang wang bakhak natana institute asina piriba tongan ba khudong chaba kya naha oiriba singna mafam asida gi laktuna lobiyo haina IIT Sanapati Manipur ki director Professor Krishnan Bhaskar hairi ngasidagi hauraga tha sigi nipan fawba chathagadaba institute asigi complex da pangthokiba chahi sigi nauna changlakpa BTech tamgadaba mahiroi sing induction program amadi Thangal Research Fellowship launching thorongga mari leinana wafam sing asi phongtokibani National Education Forum gi chairman oiba khaknatana executive committee NAAC amadi National Board of Accreditation chairman su oiriba Professor Anil Sahasrabode IIT Sanapati Manipur ki director Professor Krishnan Bhaskar amadi institute asigi registrar Dr. N. K. Surjit athoiba mithung len sing oiduna sarukyaki tharamadda Professor Krishnan Bhaskar na makhatara duna chahi sigi oina mafam asida BTech tamnabagi damak tongan ba state sing dagi mahiroi chahunga marfuga humdoi lakbagi manungda Manipur ki oina Ukhrul district dagi mahiroi amakhaktamak yauri leba asigi national importance ama oiriba institute asida graduate loikraba mahiroi singda thabak phangbagi changwang bakhak natana institute asida serasigi saknairaba freedom fighter Thangal general gi ming loduna launch tawgadoriba research fellowship asida mahiroi kuntra approve tawbagi manungda ngasi mahiroi taragani thoida fellowship asigi makhada thakudingi lising kunga manga piduna makoi gi PhD tawbada mateng pigadori amasung transgender singi oina free education oigani haiki The national education policy is concerned, we have completed 5 years after NEP 2020 was announced, which has many facets which are outstanding in terms of multidisciplinary education, multilingual education, multiple entry, multiple exit, support for innovation, research, and few of those things are already implemented and few are in the pipeline. And therefore, in the light of all of those, accreditation or quality assurance becomes very significant and important. Both the National Board of Accreditation as well as NAC has completely transformed the manner in which the accreditation takes place with more honesty, integrity, data collection system, data evaluation, data validation system. And I hope India, which is rising in terms of global economy, which has come from 10th place to the 4th place now, and also inching towards 3rd place. Our Prime Minister Modi always talks about Viksit Bharat by 2047, and education is a very strong pillar on which economy will flourish. Chamaga kungamapan subalamyan behizam irabot kumon na lakpaga iroinana mahiroi loop AISF na lakliba September ki kuntra English ngani kungamanga the state level march past competition ama pangtoklagani hairi Hiramasiki matangda ngasi paugi mifama irawat wawan complex leba Manipur State Council All India Students Federation ki General Head Officer paugi mifama ama pangtokrai paugi mifama duda Manipur State Council All India Students Federation General Head Office ki Joint Secretary Leisema Maitena Lisangshitna Manipur State Council All India Students Federation MSc AISF na selakpa state level march past competition asi haukiba chahi ani asida leibaki oiba khudong chadaba ma leibadagi pangthoktana lakpani adubu handak chahi gi oinadi chamaga kungamapan subalamyan bahizam irawat kumon thoram asigi manung chana social service amadi state level march past competition pangthoknaba sem saba loire hairiba march past competition asida yawbining basingna hayeng September gi tang ani dagi irawat wawan complex leiba Manipur State Council All India Students Federation ki General Head Office amadi Lubasigi Imphal West ki office oriba kha Imphal High School hawbam marak kasham lekai mahiloi shangdagi form thaba haujaragani form thaba gi aroiba matamna September tang kun fawbo oigani loinana palan thoramasa haurakliba mahiloi sing amadi mirol sing da lamyan ba mahakna tawjaramba hotna jaramba sing asi na hongna na khanghanabagi damak AISF AIYF loop anisna punduna souvenir amasu phongani haiki
मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन असिगे फॉर्म सेप्टेम्बर की तारीख अनिदगी अखोगी फॉर्म थाबा हौजरगा सेप्टेम्बर की तारीख कुंदा अखोगी फॉर्म थाजिनबगी अरोय मतम ओइगनी अरुगा फॉर्म सिंग असिना लुप असिगे हेड ऑफिस इरावत भवन कॉम्प्लेक्स अमदे महिरोय लुप असिगे इम्फाल वेस्ट की ऑफिस खा इम्फाल हाई स्कूल महिशंग असिदा हाई स्टेट लेवल मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन असिगे फॉर्म सिंग असे फंगबिगनी अमदे थाबुम असिगा मरी लेनना महिरोय लुप असिना सोशल सर्विस अमसु कोई पांगथोकजगनी अरुगा हौजिकी नहा मिरु सिंगना लमयानबा हिजम इराबोट की वारी सिंह अमदी महाकना कंगलैपा असिगिदमक्ता होनजरम कया अदु काउथोकपगुम तौरकलिबा अमदी उरकलिबा असी यामना लाइबक थीबने महाकपु लैरिबा मिरो सिंह अमदी महिरोय सिंहदा महाकपु अमुहन नहौनना लमयानबना तौबिरम थबक सिंह अमदी कंगलैपा असिगी काथोमा मयामदु खंगनदबा यादे हाइदुना एआईएसएफ अमसुंग एआईवाईएफ ना पुनसिनजदुना सोवेनियर अमसु थाबुमसिदा फोंगजगनी कंगलैपा असिदा लैबिरिबा महिलोय संसिंग अमदी मियाम पुनमकना हाइरिबा स्टेट लेवल मार्च पार्ट कॉम्पिटिशन अमदी सोशल सर्विस असिबु मपुंग फाहनबियो मसुंग सरुक याबियो अपुनबा मणिपुर में सागतनाबु होनबदा जात बिजात खाइदना असानबा मियेंग येंगबा ngamlamba lamyanba hizam irabot kumba luchingba ma hausikki matamasa leramba thoklabadi ngasidi manipur da thokliba irang asigi waroi shinama athuba matamda puraklamba yabani haina kanglei yelho chinga ki president nongthongbam sanahalna phungdokre wafam asi ngasi chamaga kunga mapan suba lamyanba hizam irabot ningsing thoram hongdokpaga mari lenana lubasigi anirak suba foundation day gi thoram ama manipur hindi parisat pangthokiba thoram aduga mari lenana phungdokibani thoram adura sana konung uttara sanglen gi angom ningthau angom poireiton kanglei yelho chinga ki president nongthongbam sanahal council of higher secondary education manipur ki secretary khundrakpum asikumar chanalukoi art center cultural activist and chief advisor kanglei yellow chenga ki chairman chanalembi apunma manipur imagi president oinam inaucha all india tanjim insaf ki national secretary muhammad islauddin social activist ningthau khongjam thanil social activist majabung gangmai amadi kangleipak minority welfare organization ki president nasir na athoiba mithungnen singoina sarugya ki bagaloinena lamyan behijam irabot ki photo da lei shukatune kai khuna basu utki nongthongbam sanahalna makhatara duna hauki ba chahi inglisingani kun humdoi gi me gi ahum dagi hauduna ngasi fawba chatharakliba lan asida maraibak mazati bu kanjana bu honabada achauba thodang loriba mioi sing amadi lan asna maram oiduna mayum makai leijadraba mioi kyana ngasi mak tongan ba relief camp sing da changja fam lauduna leiriba mioi singi awana kya da angamba saruk kya jage khanduna lup asi safung lakhibani loinana september thana lakpada lamdam asigi miyam gi yaifana ba amadi apunwa manipur masagatuna lamdam asida khundaminariba furup khudimak amatoine yenglamba miyam gi lamyan ba hizam irabot ki ningsing thoramna lakpada lup asna thabum ama chupna athoba sibu ningsing boina ningsing thoram pangthokani masida natana tha asigi kunchada nupa amadi nupi singi oiba lamsang lamjen tanaba gi thoram amasu pangthoklagani haiki ngasigi pangthokjariba thoram asigi iroinana akhoi thabum ama pangthokjagadaba irabot lamjan bajanata hijam irabot ki thabum ama pangthokjagani loinana foundation day asiga loinana irabot ki thabum ama pangthokadaba irabot day asiga punjan jabani thabum kari gidamakta pangthoino haira kanda lamjan basina tawbirama thabak thoram leikidaba pokpa mana brahma yaugiba chi loimak september da taba maram oijaraga akhoi thabum ama sumna pangthokjabani september tang 13 da mahak akhoi lamjan hijam irabot si brahma da yawi tang kunga mathoida akoi pungdong mungatna na manipur kanba numit tawi tang kuntarukta laigidre adu loinana 30 ejina lamjam hijam irabot ki pokpa oibna akoi thabum ma chumna pangthok sabani aduga irabot na tawbiramba magi wakhal londa chenbiraba pukchen sengna amoga khenaba leitana manaba khunai chembiraba sumaina hojik lairiba manipur da tangdu leita draba situation asida irabot toina irabot ki wakhal lon chelaga kathogaga amana amoga mati manana khunai si pullagadi lai manipur da laibiriba akoi iraisa singjina irabot ki wakhallon si chenbiramagadi hujik lairiba irang si lairamoi amaga nungsinana tangdu leitana laini harbaga matang sai loisan lamyan ba hizam irabot ningsing tha jiribam district ki bawpara da laiba irabot statue complex asu jananeta irabot memorial trust jimet na sindana pangthokre irabot ki ningsing thana lakpada statue ki akoi ba da sit seng ki thaba chathaki ba galena ujara su thaki irabot ningsing tha gamari lenana secretary maibam sadya kumara tha machum na pangthok toriba irabot ningsing tha sna lamdam se leiriba miyam na sarukya biu amadi mateng pangbiu haiki ningsing tha tu da sarukya ki ba indian red cross society jiribam branch honorary general secretary
3L Jaminikantana Jimet Amadi Red Cross Society Anina Kusanmaduna Iravat statue ki akoy beda leiba mafam singda amora kai singdokpani Iravat day hogdopaga mari leinana pungsang sangbalamda momo ohensi Iravat na chatharamba tabak thoram singa du pungnamak pangthokpa ngamdrabasu amatang oirabasu pangthoktuna mahaki tung insi haiki Asian Infrastructure Investment Bank ki senthang makhada paikhatliba Manipur Arwan Road Drainage and Asset Management Improvement Project asigi semgat sagat kadoriba Uripo Kendra gi mafam sing Uripo Kendra gi MLA Khwairakpam Ragumani thaba asibu pairiba Keystone Infra Private Limited amadi PWD gi engineer amadi laikai gi mihut singa loinana ingsinkhre Uripo Kendra sigi lambi thong amadi drain gi fibam phagatna ba hotna gi sarukam oina project asi mai pakna amadi miyamna mating pangbiu Keystone Infra Private Limited ki project asna Uripok Thangwaiban Patchoi Lamsang amadi Sagolban gi apunba lambi gi asangba kilometer chamaga humbujani thoi 10.9 kilometer ni apunba senfam na crore chamapan nifuga humdoini project asi tha kunthraga taruki manungda loshinabagi pandam thamli miyamna paikhalakliba project asa support tawiduna quality leina thabak sunaba haiki Ngasigi hawalakliba mahayroi sing amadi youth singna afaba khunai ma sembada achoba thodang lei haibasi mapa mama amadi laikai khungang aduda leidiba mipum khudimangna khangminabagi tanja adu lakli haina education minister oiramba nambol kendra gi MLA thongnawjam basant kumar haikrai wafam asi haukiba chahi kyadagi kagai khungangbu achangba khungangama oinabagi panamda afaba mahayroi sing sanaroi sing amadi hiram kyada mithoi mihelaba kyabu punging thogatuna ikai khumnaba utpagi ahumlak subo oina ibudaw sorarel haraubung community hall da pangthokpa felicitation program da haikibani United Club Organization kakyai na sinduna pangthokiba thoram aduda UCO kakyai gi president A Babu Singh Retired JEO N. Chinkai Singh, Retired Principal NG College L. Manglemba, Retired JEO Dr. Y. Indrazit, Sanjanbam Pukhrambam GP ki Pradhan N. Birzit Maitei, Caesar Hospital ki Dr. Somendro Paunam Amadi, Ibudaw Sorarel, Lai Committee ki President T.S. Iboton su Sarukyaki. Chali bachahi Inglisingani kungamanga da Class 10 Amadi 12 ta Mark Wang na Fanglak Mahiroi Singh Amadi, NEET UZ Amadi G Loinena Sports Amadi, Cultural Activities Sing da Mithui Mihelak Laba Sing da Certificate yauna achamba khudol piduna pungning suthogatki MLA Thongnawjam Basanta Kumar na makhatana afaba khunai ma sembada mahairoi sing sanaroi sing amadi hawalakliba youth sing gi achoba thodang lei afaba misa ama oiba haibasi mahaki sinfam aduna lepkadaba natte afaba misak amamam oiraba matamdada afaba khunai ma afaba lamdam ma soidana oiba ngamgani Nambol Kendra si chawkhatpa model AC ma oinaba kanna hotnari haiki Phanayamna doctor haiborsu phanayamna rajniti haiborsu afaba moy oidradina kuina successfully arwelo icha issuing bhajana semsi mi ohensi afaba moy ohensi thabak phangansi hai targudina khungangama changya mama padanati khungangama it takes a village to raise a child hai marandi kaino khungangudi nei mai bensi mera pai Nisha Chadra Tingo Honori, Hanaman Singleri, Guide Tomo Advice Pinova, Ichasin Hansi had Mama Pasana, example of Moina, Lekai Duna, example of Moina, and Hazana, education Mangal, Larikana Laishu Hanga, Equise, Honata, Odina, Swoidana, with success Pegani. Salai Apunba Nupi Lamjing Lup Sanulalgi Kunlak Suba Mapokumon Numit Singjamay Chingamaka Misham Lekai Deleva 888 the Pangtokre. Taramadura MHRC former acting chairman Kaidem Mani Sanulal President Ivetoi Human Rights Law Network Director Rakesh Mahobam Poirei Leimarolgi President Soraisa Memcha Kamagi President Aton Bikamay Amadi Minority Muslim Women ki Advisor Jano Begum su Sarukyaki. Lubki Secretary Akoizam Santina Sanulal na ing Soklisingani Supna Mari de Kisemgatuna Lamdamasigi Laibak Tiraba Tola Taraba Nupi Kya Madi Tongan Tongan Bahiram Kya de Yauna Lebaki Ishuda Kathok Lakli Balup Amani Mamangai Matamdagi Merabai Imai Bel Singa Madi Hauzik Matamgi Merabai Singa Yamna Ketnana Tingnari Chahi Kudingi Pangtokuna Lakliba August ki Taraga Humdoigi Manipur ki Athoba Singh in Milasibu Merabai Karana Nathibagi Mongda Kathokpa Dona Tobasi Nuaitaba Fawe Mama Moina
इरमदम असिबु कन्मिनसी हायरबदि अखोइगी तौफम थोप थौदांसिंग चप मानना तौफम थोई ममा ओइबिसिंगी मरक्ता मिंचत सागतपगी लमजेल थादोकमिनबा चंगी इमासिंगी मचासिंगी मरक्ता मुकनबा यावरकपा खामदोकपगी महुत्ता मिचंग संग खोमनदना अखोइगी माइकैना ngamhaunaba muknarakpada wathok kya thorakli masina machoi tanabagi lambi thibo oina thohalli haiki Hojiki mara private hilale su hai akhoi khunasi de mara private sing thogang se moi kaino habim se khangdaba ma tawwa agar taram doi si ipa ipu legi de bagi British day na khoi gi heilei katana ipa ipu akhona itai khumda uppa nimi se si akhoi mara private na pasana tom khoi pami mase khoi na thairaga 14 August akhoi gi ning khat tam bagi khoi अपन प्लान सिंगत पसे मखोई मसाने कौथो कांदा अखोई इंडिया के अखोई फिबा गले तारगा सु मसे अखोई न मसे जुजी की सेशन सिदा अखोई इंडिया से अखोई थोई निंगत्रे इमाई बे मना प्राइवेट सिंगना अखोई की पॉलिटिकल पार्टी युम द चलगा मखोई गाइन होलगा इंडिया फ्लेसिंग पसे सिमा आई ngasi gi मिफम सिदा हांगना खुरुंग थालो थमजेनिंगी मरमदी ममा अमा ओइना इरमदम सि कन सि हबा तारगा दि अखोई की तोवंग तबम थोकपा 14 August कोई निंखा तंब निमिन हाजरिबा इंडिया दगी मणिपुर ना निंखा तंब से हालिबनी मणिपुर दी ओनली अखोई इरोमदम लेसरगा इरोमदम संजबा लेपाकनि हाइबसे ngasi ge अखोई मैरा प्राइवेट खुदिमना काउफदि हाइबसे आई थमजेनिंगी मैरा प्राइवेट इमा सिंगना दोला दोली नाइदना खोंफम सेना फुरुपसा मयामना खोंफम से लिमिन हागा मणिपुर से कामिनासी मोंगबा हनबा खुबम नत्रगा हनुमान ठाकुर लाइसंगदा माना पामजबा मफमदा चंगलगा थौनी थौरम पांगथोकपदा थिंगबा फिबम पिफम थोकते मसिदा केस तौनदुना अमत तोइना लेमिनारिबा मामोन मैतेगी मरक्ता तोखाइबा मा उहन्नबा होनबासी अचुंबा ओइरोय हाइना लाइनिंग थौ मोंगबा हनबा थौगलुकी थौबुरेल चिंगांगबम नंदलाल आंगोम चाना फोंदोखरे वाफमसी ngasi ipaipu singi asingba लाइनिंग थौ मोंगबा हनबा खुबम लेंदा इरात थौनी जबदा अथिंगबा पीरिबसी मियामगी अचुंबा वायल अमना वाखल तामिनबगी मतंगदा पांगथोकपा मियामगी अचुंबा वारेप मिफमदा फोंदोखिबनी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा थौरम अदुदा उमंगलाई कनबा अपुनबा लुकी प्रेसिडेंट चनम नवचंद्र मैते लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड की सीनियर बोर्ड मेंबर केसाम इबोम चामंगांग दोलाई थाबी चिंगु खुबम थौगलुप खोंगनांग थाबा लाइनिंग कोल की प्रेसिडेंट चनम नवकुमार अमदी इपानाथ इपुनाथ कल्लसी कंगलेपाक मणिपुर की प्रेसिडेंट इलांगबम सियामजाई न चिंगबसु सरुक याखी लाइनिंग थौ मोंग बहनबा थौगलुप की थौबुरेल चिंगांगबम नंदलाल अंगोम चाना इपाइपु सिंगी असिंगबा लाइनिंग थौ मोंग बहनबदा लेबाक की ओइबा याइफनबा थौनी थौरम पांगथोकपदा अथिंगबा पीबा अमदी केस तौनदुना पुन्ना खुंदामिनारिबा सिंगी मरक्ता येंगथिना हनबगी मरम ओहिनबगी महोत्ता मफम असे लेरिबा हनुमान ठाकुर निंगजबा सिंगसु अदुमक हनुमान ठाकुर खोइरम जसनु मोंग बहनबा खोइरम निंगबा सिंगनसु अदुमक खोइरम जसनु हाइबगी यानबा पुरकनबा वाखल तामिनबगीदमक मियामगी अचुंबा वारेप मिफमसी पांगथोकपनी मिफमसे लौरकपा वारेप अदु अदुमक थबक ओइना पांगथोकमिनबदा मियामनसु सौगतपियु हाइखी हंतक तानिंग थोंग मोंगबा हानबा थौगलुपना तानिंग थोंगी खुबमदा इरा थोंगी थोरम चंगजरपगी मरमदी हौजिक हौजिक थोकलिबा चही अनि हेलबा चाबा थकपा तुंबा निंगमा थुंगदन लैरिबा अखोई खुनाय असिगी अवा चैना से मोंगबन बखुबम लेंदा इरा थोंगी थोरम पांगगदी याइफगनी हाइदना मपु माना ताकपिरपदगी मोंगबन बखुबम दा कोई चंगजबनी मतमदा हनुमान निंगबा चिनाव खरना अखोई अथिंगबा पिरक्की अदुबो कोई हाइनरगा फजना दुम खरमी अदगी मथंगदगी अखोई चंगल लखीद्रे लाइन दो निंगसु लाइन दो खरम जसनु अदु मोंगबन निंगसु मोंगबन खरम जसनु अदु हनुमान निंगसु हनुमान खरम जसनु पुलप पुलप पुन नुखि चाना लेनिमिन ननबगी लबी दो अखोई ngasi सिमिनसि लाइनिंग लासन तौजरिबा इना लाइनिंग चप पुरमक्की अपुन दो वारे तमक लेमिनसि हाबगी दमक्ता ngasi si अचुंबा मियांगी अचुंबा वारे मिफम अदु फमजरगा सिदा लेपतिबा वारे तुगी मकापोना अखोई थबक पांथोक जगे मसी दमक लेबा मियानसु सौगतपियु हौखिबा चैसत कुंथ्रागी अयुपुंग तरागमाथोई मिनिट निफुगमापन तारकपा मतमदा इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स KNAB अमसुंग मखोइगा चटमिनारिबा खुलाई पाइबसिंगी अपुनबा कांगबुना हाईटेक ड्रोन सिजनदुना लंदारकपदा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक की लानमी संगलोप रेड आर्मी की नोंगथोंगबम मालेमगानबा एलियस थोंगलेन लेखिद्रे हाइरी लोना थिंख्रबलुबसी की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा की पब्लिसिटी ऑफिसर बंगाल खुमन की चिरोल अमदा लाइबक थिबा थौदोसी कंगलेपाक अमदी म्यांमार की लोना बंगम खै परिंगदा कंगलेपाक की निंगतम यावलोप सिंह की अपुनबा लामी तेंगोल की लेफम अमदा
अकन ममोंग दा लंदा सिलकपदगी मफम अदुदा पुना लेमिनबा निंगतम यावलुप अमगी नोंगमैना पांदुना सोकलबा ऑफिसर अमबु मालेम गानबना साफगदबा मफम अमदा थांदोकलमलबा मतुंगदा येकनबगी नोंगमै मरुना पांदुना मफम अदुमक्तदा लेखिदबनी लेखिद्रबा मालेम गानबा चही कुनगा तरेट अवांग वावगाइदा लेबा लेखिद्रबा नोंथोंबम श्याम केशोर मैतै अमदी नोंथोंबम ओंबी नोंगा लेमगी मचानुपानी मालेम गानबा यामना इंगतप्पा मथौदा पुकनिंग चंगबा मथक थोंबसिंगी याथंग चेने इंजबा अहलमन सिंगु नोलुपना चटबा अचंगबा निंगतम यावलोय अमनी महाकुंबा फिदम निंगाई ओइबा याव लानमी अमा मांगचखिबसी प्रीपाक अमदी मसिगी लानमी संगलुप रेड आर्मी की मतिक चाबा यावलोय मरुप अमा मांगजरे अथौबसिना थवाइना पोंथा पीखिबसिबु प्रीपाक अमदी मसिगी लानमी संगलुप रेड आर्मी ना अवांग बथाकी इकाई खुमनबा पीरी लोइनना लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग सागैनातै मरी मता अमदी मरुप मपांग सिंगना थेंगना हौरिबा अवाबदसु थमोय चोकना सरुक यारी हारी हौखिबा तांग कुंथ्रादा मणिपुर पुलिस अरामबाई टेंगोल की मेंबर नि हाइना खुलाइगा कोनना फारिबा लाइश्रम तोंदोंबा अमदी तौरांगबम अमरजीत मैतै अनि सिना तौरमलिबा थबकसिंग असिगा अरामबाई टेंगोल के हिरम अमतदा मरी लेनदि हाइरी सेंट्रल कंट्रोल रूम कोऑपरेटर लाइश्रम रवासन की चिरोल अमना हाइरिबसी मखोय मसा मसा की इंटरेस्ट तबक तौबनी अरामबाई टेंगोल की ओइनदि हानदगी हंजिन हंजिन हाइदुना लाक्लिबा इनाट लाइनिंग अमदी सोशल एक्टिविटीज थबक थौरम नतना अतोप लोन यादब थबकता यावरम बतारबदी मदुदा थोलकपा अफफता मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी हजी पाव की मरथना तेंबा ब्रेम तंग नोमिनेट्स दादा इबे मकी गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनी ने दादा नंगसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचल बो नापसन दुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान पोकदबतगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली एक्सटेक टीएमटी जोर हाबदी नाटोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का टोकलतिना मतमदा कपांग अमुक हेना एंगल अदले एक्सटेक टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्विक मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप Liver cirrhosis and liver cancer clinic for liver transplant. Dr. P. Balachandran Menon, a renowned liver transplant surgeon from AIG Hospitals, Hyderabad, a leading brand in gastroenterology in Asia, will be available for consultation from 3 p.m. to 5 p.m. on 14 August 2025. For pre-assessment, please consult Dr. Goldie Longjam, consultant medical gastroenterologist, from 2 p.m. to 4 p.m. Monday to Friday. For details, please contact Seizure Hospitals. होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु गाक्थोकके हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक मतुंग मयाम मुखना तराम नोक्चरी मखाता पाउ पिजरी थांगमैबन वाथम लैरक्तगी लमफेल फिशरी ताकिबा लंबीगी चंगफमदा लैरिबा वाथम पुखरी हाइना खंगनबा लैकाइगी यामना मरुओइबा पुखरी असि मतम कुइने इसिंग पाथोक्तुना लंबीगी सरुक खरा थुमजिंदुना लैरकपना चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा मायोकनरे मतम कयागी ममांगदगी हौना पुखरी असि इसिंग पाथोकपा लैखिद्रबसु हौजिकति पुखरी असि नोंग चुद्रबसु इसिंग पाथोक्तुना लंबीदा थुमदुना लैबना चथोक चसिंदा खुदोंग चादबनी असिगुम्बा खुदोंग चादबसि करीदगी थोकलिबनो हाइबदु मरी लेनबसिंगना थिदोकलगा कोखन्नबु हनबियु हाइरी हंदक पांगथोखिबा नीट इंग्लिसिंगनी कुनगा मंगादा फ्रेशर ओइना माइ पालखरबा संगाकफमदा लेबा ईके हायर सेकेंडरी स्कूल की माहिरोय लाइश्रम ब्रेनी सिंगबु स्कूल असना हरावतायमना ओपगी थौरम स्कूल असदा पांगथोखरे थौरम अदुदा स्कूल असिगी सेक्रेटरी पी सरचंद्र प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल माहिरोय अमसुंग ओजा सिंगसु सरुक्याखी थौरम अदुगी मनुंग जन स्कूल असिगी सेक्रेटरी पी सरचंद्र ना कनागुंबा ममा अम्पा सिंगना मचा सिंगबु डॉक्टर ओइनबु होटनबदा मतंग मतम चाना लमजिंग बिबा मथौ ताई नत्रबदी महिरोय क्या निंगहनबा लैखिबा याय मणिपुर लेंगाकना लमदम असिगी अफबा महिरोय क्या पुकनिंग थगतपा यामना वाटली एजुकेशन की लमददी मणिपुर गवर्नमेंट असे फेल ओइरे प्राइवेट स्कूल दा तमगेरा गवर्नमेंट स्कूल दा तमगेरा अफबा महिरोय सिंगदी गवर्नमेंट ना पुकनिंग थगतफम थोई ngasiगी महिरोय सिंग असना मणिपुर की लाइबक लेपकदौरिबनी हाइखी
छात्र दो पुनिंग थोगलगा खुनाई दु चौखलगदबनी अफब छात्र दुगी मतुंग इंदना अफब छात्र क्या लाकदबनी ngasi मणिपुर सरकार न ngasi फावदा खाली तु वइब छात्र दो अवार्ड पीदे इकाई खुमनदे मसिन ताई मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम छोइदे मणिपुर गवर्नमेंट छोइदे गवर्नमेंट स्कूल तमगेरा प्राइवेट स्कूल तमगेरा लोइना मणिपुर मचा ngakni नखोइ न ngasi लारिक पारिबा नखोइ न ngasi मकोक थोंगनबो होनरिबसे मसिन नोइ खतगी नतिने सोसाइटी सिगी तुंगी युम्बिनी ने नोइजे नोइ लारिक हैनब कन्न होनगदबनी अदुगो लारिक हैरब मतमदुदनी लेबाक अचुब मेकानिजम पुथोक्तना अरान चटखरबा सरकार की पॉलिसी कया चुमथोक्तना अचुब मंगानगा लोइना नोइना पुथोरकदबनी नोइना लारिक हैरब मतमदनी इमा लेबाक सु कलकदोरिबसे खुंद्रापम केंद्र की ओइना हंदक हाइदोखिबा नीट इंग्लिश अंगनी कुनगा मंगादा चामगा तरागा निथोइ सुपर रैंक अमदी मरफुद्रा त्रेट सुपर रैंक तारकलबा खुंद्रापम मखा लेकाई आसा क्लब तगी लौशिंगम एलिजा अमदी विक्टर वांगथाइमयम ओपगी थोरममा युमनाम खुनौद लेबे इचमगी हानेगी प्रेसिडेंट एन राजेंद्र एलियस बोय गिमदा पांगतोक्रे थोरमदुर लमदम मसिगी मसक नाइबा मियोय क्यासु सरक्याकी एन राजेंद्रना खुंद्रापम केंद्र से एजुकेशन सेक्टर दा मरफुद्रा दि स्वथना लेडी अमदी लौ सिंगुबगी इथै लौकोनगी येंगलोरगना चाम चामा फेल ओइरे मसिना अफब महैरोइसिंग पुथोपंगमदबगी मरम अमनी महाकी माइकेदिगी केंद्र सिगी स्कूल खरा क्लास 10 फावबगी थाकता पुखतना बथबो पाइखले अथुबदा यारकलगनी हाइबगी थाजबलै अमरोमदा थबा अमा तौब मतमदा पॉलिटिकलाइज तोक्सिनबना केंद्र सिगी चौखट लंबीदा तुंग हन्नब मचा अमा ओइरे मसिगी मियामना वाखल तामिनब मतम ओइरे हाइखी स्टेट सिबु मणिपुर सिबु इंडिया की मनुंग लेइबे स्टेट मयाम सिगी मनुंग मणिपुर से मांग सिंगत तौर से कइनो कान लाइक यावदुन कनामदन सिंगत पंगमोय कुंभी केंद्र की 29/26 पोलिंग ए वांगू तेराखोंग बामोन लेरक की नहा निफु तरामन ओपगी थोरममा वांगू तेराखोंग बामोन लेरक त पांगथोखिबा थोरमदा मियोई निफुना साबा यूथ सिंगी कमिटी मसु सेमख्रे थोरम अदुदा हानगी वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत की प्रधान पी बालेश्वर बोरायंगबी ग्राम पंचायत की प्रधान थियाम रोमेश उप प्रधान एल बिनोद नमरुइबे मियोई सिंगोइना सरुयाकी एमएलए ना हंदक थानी हुमगी ममांगदा वेलकम टू कुंबीदगी वांगू थोंखोंग ताबा लंबी सिगी फत्रिबा सिंग सेमनबा थौरांग पुनमक लोयरबा मतमदा मियोई खरना लेबाक मियामदगी सेनफम खायरगा लंबी की पोट होल मेनगनी हाइदुना हेक्ता तौसिलकपसी यामना लाइबक थीबनी लंबी असिंग असि नुमित मरीनी मंगानी फावबगी मनुंगदा लुपा खुनबगी मियामगी चटपे यानबा सेमबा होरगनी हाइखी से एंगोंद सेम गमते जो हाइबिरो माना दु तौलिसु साइबिरो कैसु काइदे तबुददी हाइदुओगदी फजना मयामगी नंगना सेदिरो राइदि गाइजबने मीना तब थबक्ता येन थेलका नमा मसान तौरदी फो पिकपा यामना काकुद लेबो वखल अपिकुदनदी लाइबाकी सेवा तबुदे लाइदि मा महिंगी सेवा तबुसु नमोय क्वेस्ट फॉर गुरु शिक्षा परंपरा की पांदम मखादा सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की अपुन एलमनाई एसोसिएशन की मरु ओइबा एलमनाई पार्टनर म ओइबा सीसी स्कूल फ्रेंड्स न चलिबा थास की तांग मंगा फावबा वक्त की पोथाखरबा डॉक्टर सिनाम राजेंद्र सिंह तरुक सुबह इंडियन रिजर्व बटालियन की कमांडेंट डॉक्टर सरांगथेम इबोमचा सिंह सीसी स्कूल फ्रेंड्स की प्रेसिडेंट लाइश्रम गुनाना मथंग सिट न मरु ओइबा खोंगचल लोई सिंह ओइखी सिंगजमई सापम लेकाई तेखाव पात लेबा कोंगराई लापम मांडब हायरका खंगनबा मांडब असि नौना साबा वालहौ संग अमा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मेंबर ओइनाम रोमेना संगादुना मियामद खुसनखरे संगाबगी थरमदुदा सिंगजमई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की थौपुबा सिंग लेकाई की अहल लमन अमदि मेराबाइबी सिंग सरुक याकी ओइनाम रोमेना महाकना कतलिबा वालहौ संग असि पैसा यामना पाइदुना अमदि पॉलिटिक्स की खुदोंग चाबा लौनबा कतपनति हाइकी ngasi sapam lakai di kongrala matok ki oiba apoi walong hom ama ena sajabasi aina pesa paidna sajabanate apoi lai gi oiba yamna maru oiba apoi gi tawda da thabo amani khalaga ai tawjawni ai basi ma saraga ai sidai da vote phangni adu phangna ba adu wanate tasing lai gi damakta aina kachabani adu aina kachari base apoi gi lamda masida laibiri ba apoi gi imung manung sina ipinga harau base सिजु आई याम नुवाइजै तुंगदसु आई सितगी हेना अफबा हेना तौबगम जबो ओजेगे हैना आई सोरुबम निजेरी लायंस क्लब ऑफ कांचीपुरना जोन तरागा हुमदुई की चटमिनरीबा लायंस क्लब सिंगा खुसमनदुना ममांग था कुनगा तरुक तगी ngasi फावबा रोहित मेहता लायन क्वेस्ट
week chathakre ngasi Woodstock School Mongsangkai Boroi Makhongda Chayol Thorom asi pangthokre Thorom asi Lions Club Kanchipurgi and Ibotombi Lions Club Singjamai gi President S Gojendra su sarukyaki Lions Club of Imphal Lei Marol gi Taraka Mapan Suba Charter Night Celebration pangthokre miyam gi seba tobana Lions gi amat tangai raba thongtang ni haina Charter President Dr. T Bilasini na phongtokre Imphal gi Hotel Nirmala da pangthoki ba thoram aduda District Governor Lion TS Kesho Lion M Gojendra PDZ District Lion Hoba Manikumar Charter President Lion Dr. T Bilasini Secretary Lion S Nayan B na chingba member sing su sarukyaki thoram adura Lion Symphony release tobaga loinena Charter member sing da ikai khumna bodki Dr. T Bilasini na ing soklising ani subna taret ki June gi taraga taret Lions Club of Imphal Lei Marol semki Club asna hek semlak patagi lamdamasi leiriba awaba taraba mioi kyada angamba mating pangtuna laki maduda sunatana aikhoi gi mahausa gi saktam kaidana thamna bu hotnabada mafam kyada uthaba lan na awaba taraba IDP singda angamba mating pangbana chingba thabak kya paikhatuna lakli tungda su paikhat ki gani haiki needy person da help tawjaba adegi national calamity lakpa natural gi lakpa mayam sida help tawba ana ayeki club ki anything gilamdam du da tholokpa any disturbance lakpa so many programs layeko Handak pangthokiba kuntraga humdai suba All Manipur Shooting Competition English ani kunga mangada 12 bore license kan category da gold medal lorakraba BJP Singjamai Mandal gi General Secretary oiriba Singjamai Ningthauzam laikai degi RK Sanahalbu BJP Singjamai Mandal na harau taramna okre Singjamai Parking Community Hall da pangthokpa thoram adada Singjamai Kendra gi MLA Yumnam Khemchan BJP Singjamai Mandal gi President Santi Kumar na chingba mioi singsu sarkyaki RK Sanahal da Kendra sigi MLA Yumnam Khemchan Bakudol Pidunai Kai Kumna Basudki. Tharom Masiga Mari Lainana, Yumnam Khemchana, RK Sanahalna, Masagi license gun Putoktuna Sports, the Sarukyaduna Manipur Pumbagi shooting competition, 12 bore license gun category da gold medal or Pahibasi Kendra Siki Oina Choktok Chaningai Haiki. Mana Kalimba bagi sound dengan nomisi lain ada nomisi apa benda competition the season Manipur Pumbagi board license competition amara top tadana gold medal phangbase sigi tabuta magi hobo wa bukirama Thawal District ki tongan mafam ahum da chatharakiba first Thawal District Senior Kho Championship ngarang salungfam da SENDYC ground da aroiba match sing sanaduna loishinkre final match sa Basu Khangabokna SCEASTO Hairopu point kungamari taraganipan maiti bapiduna women's ki champion oikre aduga SCEASTO Hairokna Hairok Higher Secondary School bu point nifugamari kungamari da maiti bapiduna men's ki champion oikre Sanalebak Pawamadi Lamjingba Times ke editor oirambada natana matam sangna naharol gi thaudang pauchi gi joint editor oiramba hidangmayum achoba Sharma masagi anabamna maram oiraga ngarang lekidre hidangmayum achoba Sharma Rupmahal Theatre gi senior member oirambada natana maming leraba Birti Kendrazit play the Grimwood ki saktam langduna miyamna sakhang maikhangna Lilaroi oiramki masigi mathakta Rupmahal Theatre gi secretary oina matam sangna thopuramba miyoini mahakna leikidabada Rupmahal Theatre nasu awaba phungdorakli hausilakpada maroiba paw amkhana pisari PUCL gi report ki mayokta mahiroi singna paksana khongjang changsinkhre Human Resource Development da honglakliba sing haibasida noma gi oiba National Conclave ama Manipur University da pangthokre Bisnupur District ki Laumi sing gi khongjang handokre amadi WY tablet kg ani ga gram chahum ga yankhai ga tare ka konana mioi ani fagale Hozifauge na di ICB na sandok chari ba paung tang sidur chinjare miring tabiri ba pumna mapu amkhana khurumjare